Yesu ngomkhule Ungibabe wethu umsimakazi ungimelusi wethu lomuhle wena ngosilo siphilisa entonweni zethu tonke uNkulunkulu wethu nasetifeni tonke sithi Nkosi siyabonga mthetheleli wetono wena losihlala Nkosi siyabonga in Christ's name Lord amen. Ngicela itopic le nshabazalane let's faith ukholo lethini faith ukholo but nje ngisacela kwenza la kule tifundo tanamuhla ngiyabonga Nkosi uyathi mfundisi bathi labantwana baka-Israyeli soneni yathi mama mafunda le verse ngoba nami sola kuyathandaza Nkosi ngicela ungitshengise ngicela ungitshengise ini kona sono sami kuze ngizophenduka ngaphinzi ngabe. That's a very good question uma kulendlela ekholwa ebazalwane. It's a very critical question uma kulendlela ekholwa. Soneni waseNkulunkulu uthi ba uyabaphendula nami ngiyathandazela ngoneni Nkosi insusi ngiside ungembulele solo ngingadvanguti nje kule ndlela yokukholwa ngithi mina ngiyakholwa kana ngibhuqe esonweni. That is my prayer. That is my sincere prayer. Lord, show me my sins. Now I want to repent from my sins. I want to repent. Bamba phela. Lale Nkosi kwami. Life. Faith. Ngicela sifunza Luke 18 sifundile singcisi esinakho njani yelivesi lethu la under lesihloko sefaith. Luke 18 verse 8. Luke 18 verse 8. Nginitshela ukuthi Ukhona emava Jesu lawo. Uyawubevela ngekusheshsha. Kodwa ingabe indodana yomuntu Ngilandzele igama sikodwa ngabe indodana yomuntu. Iyawukhanza kukhona yini ukukholwa emhlabeni? Iyakukhanza kukhona yini ukukholwa emhlabeni. Mfundisi, lamagama Jesu ayakhalisa empilweni. Sikhathi lesiningi mangicabanga ngawo avuka la emphefumulweni wami ngemagama laye angikhalisa. Kuthi wathi Jesu ngabe indvodzana yemuntu uma seyibuya kwesibili iyakukhanza kukhona ingukho emhlabeni. Bazalwane letimatima why Jesu athi yakukhanza kukhona na ubuta etikwe ngoba kukholwa bazalwana asesicacisana nini ukholwa akwendeki itinto matihamba kahle akwendeki itinto matenda njani. There's no room for kukholwa itinto takho tikambela kahle uthe ngani kubonakala ukukholwa kwakho mangafika nje mfundisi ngikupraise there's no need kubonakalisa ukukholwa kodwa mangafika ngwethuke mfundisi ke
Simo sesinjani sesibucayi. Kugcwele libandla sisuke mningi. Ukubethe umfundi. Yabo accuse umfundisi. Ya wena mfundisi unje la indiko libandla. Ngimreduce to ashes. Ngimbise phansi. Ngilapha khona ufuna ubonakale khona. Ukholwa ufunakala kubonakale esimeni esibucayi. Lapho ubhekene nengcinamba khona. Lapho ubhekene nani? Ingcinamba khona. Lapho ubhekene nengcinamba khona. Lapho kunesimo lesiphambene nalobe uhlelile. Yeah. Timvo lapho tingakhambeli kahle khona. Uma usanjuza nje lempilo, unjuza nje tonke timvo na dite sitatala kuwe, there is no room for faith. But if faith imele kungathi ngabe kanjani manje? Ngifuna ukuthi if faith idzingeka lesikhathi sokubhekene netingcinamba nema-challenges emhlabeni. Amen. Sokubhekene nani? Netingcinamba emhlabeni. Lesikhani lomfana wakho lomthandza kusekenta lokungaphili kahle. Lesikhani nomtimba sowugula kuzingakali faith. Lesikhani uswele ini na kudla uswele imali kudzingakala ifaith. Lesikhani sebaqoshe lo mfanakho noma lo wakini lesikolweni kano nomdzala la ekhaya ngokumakwakho sowukhulile akasakhoni ukusebenza noma sekudzingakala ini na faith. Lesikhani indvodza uma wenzile seyikulahlile kudzingakala ini. Lesikhani lomfati uma unindvodza sekakudvalela endanati tintfona bongabheka usa-atende kudzingakala ini. Ngiphela netingcinamba. Sekudzingakala ini. Faith. Faith isebenta esimeni lesibucayi. Idzingeka esimeni lesibucayi. Ingabe indvodzana yemuntfu iyawukukhandza kukhona yini kukholwa emhlabeni. Amen. Asesinike sibuke example eBhayibhelini lapho kwathengakala khona ifaith. Ruth. I mean Esther, ufuna Esther. Asesibuke Esther. Esther. Indzaba ya Esther siyati bazalwane. Angisathi isikhathi sami ukuthi simenjani. Singishiyele kanjani. 22, okay. Got some few minutes. Yes. But indzaba ya Esther siyati Esther chapter 3. Chapter 3. Asofunze nje shaka uma ufunze le fast
Fast kakhulu. Funza lo verse 1 sehle nalenza. Ngekuhamba kwesikhathi inkosi Ahasuweroshi yamphakamisa Hamani yamnika isikhundla sekuba undunankulu. Hamani bekuyindodana yaHamedatha umkhulu Agagi. Inkosi yakhipha umthetho. Okay, asume lapho. Hamani bekuyindodana yaHamedatha umkhulu wabani wa-Agagi. Asuye ku 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel chapter 15. Where is 1 Samuel? Okay, bese ufunza abantu. Sebenza manje ngokusifuna nathi sifunze asufunze Vespa yes funza nje sifunze lo chapter 15 so story valenza Samuel wakhuluma kuSawula wathi ngimi lo wathunywa nguSimakadza kuyakugcoba ukuthi ube inkosi etikwetive esive sakhe emaIsrayeli ngakho ke lalela naku lokushiwo nangu umlayedo lophuma kuSimakadza naku lokushiwo nguSimakadza ngilongisomandla uthi ema-Amaleki ngawajezisa ngenxa yalokulakwenda kumaIsrayeli ngikuwalela endleleni nakaphuma eGibhithe. Hamba manje uye uhlasela ema-Amaleki ubhubhise yonke into yayo ungawashiyi aphila bulala emadvodza nebafati nebantfwana netiswane netinkomo netimvu nemakamela kanye netimbongolo. Wenda njalo eNsawula asiphenduleni bazalwane akazange kwenda wena njani sa uthi nomnyaleto kulala ini na konke madoda nebafati banibani ubulale ngisho imfuyo wena njani Sawula inkosi Sawula wathatha Agagi inkosi yawo wawahawukela wathatha netimfuyo tabo wefika enakunjana umprofeti Samuel Sawula yini nomsilvo lo nguvako ngibone ukuthi ngcono ukuthi athe lokwenza umhlatshelo kwamcanila uNkulunkulu lokho niyabona yini lokungalali kuNkulunkulu ngithi emne ngithandazela mina emfundisi ngathi inkosi ngicela umlayele sono sami ngemuntu munye lekankendi umyalo waNkulunkulu namuhla sifunza sekuna Esther ulapha esigodlweni kunemaJuda. Okay, sesifunza sesibiyelele emuva leTestament ibambe lapho kusekwendekele akakwenda isawu sesibona Hamani umtukulu lo mtukulu bekaba khona yini bazalwane kube Sawula wenda nakuleshito yoNkulunkulu ngale 1 Samuel chapter 15 bani niyabona sisi ungenda insalvo yaNkulunkulu kunemithela lebuhlungu emhlabeni namuhla siva ukuthi inkosi Ahasuweroshi yandanjena yaseShushana yaphakamisa umtukulu wa-Agagi umAmaleki kuthi abendunankulu welive umkhanzaphi ye-Ahasuweroshi ngimkhanza ngenxa yaSawula lekayiyalwa kuthi akabulale konke wangabulali waze waseva ngisho lo-Agagi lenkosi yakhe saqhubeka sive sema-Amaleki kanti bekumele siphele ngalelo langa kwatalwa naHamani asasive kuthwendani Hamani Inkosi yakhipha umthetho leyoconzene nalo tonke tiphathimandla tayo ukuthi tifanele tiguce phansi tikhothame nakwendlula Hamani timhloniphe. Yes. Tonke tiphathimandla tatikwenda lokho ngaphandle kwaMordekhai lo wala wangeke wakhothama. Letinye tinduna tatimbuta tithi wena awulaleli ngani umthetho wenkosi.
bambuda lokho imihla ngemihla bamexwayisa ngalesento sakhe ukuthi akasiyekele kodwa akazange abalalele abatshela athi ngilijuda mina ngeke ngikhothamele eHamani ngeke ngikhothamele umAmeleki mina umuntu ekumele singabe wa destroy amen qhubeka ngakho base bayamcela uHamani nabo sebamangele ukuthi ingabe utasibeketelela yini lesento saMordekhai Hamani wathukuthela wagaya tiboti uthi khona lo ngakhothamela mina nakabona ukuthi Mordekhai akamhloniphi futhi akamkhothameli wathi kube eve ukuthi Mordekhai ulijuda wase ufuna lisu ukuthi angasabulali Mordekhai yebo kodwa asale abulala onke emaJuda kulo lonke lasePersia uNkulunkulu wakhipha umnyelo onke ema-Amaleki akabulawa namuhla kuvuka Hamani uthi abulawe onke emaJuda akunasafiye nayedvana yonke into leliJuda kulombuso waseShushani ngala uNkulunkulu ukhipha umnyelo uthi onke ema-Amaleki akabulawa enesizathu ahlukubeda ema-Israyeli ngesikhathi ahluphekile athi ngalisito athi ema-Amaleki anisenci kanti engcile tonke tive kodwa la kithi anisenci kuya 11 lesethembiso asukuma emangetenyawo wathi uNkulunkulu namhla isikhathi sami sethi ngidile nawe wasuka umuntu lekamthumile wala kumlalela ukherisha instruction yaNkulunkulu saphila lesifo kwaba naHamani wathi Hamani anginawubulala yena edvana ngidawubulala nje yonke into lenengadi ebuJuda niyabona yini bazalwane niyabona yini uNkulunkulu bakangasho thabulawe yonke into lekusuka lekunengadi eAmaleki namhla sitha lesingisatha lesingibulala konke lokuJuda sitha singene kubani kuHamani ngoba uNkulunkulu uyalahlela ikusasa uma ngathi uNkulunkulu yenda kwekuthi kwenda uma ngathi wonke emthandazweni wonke uma ngathi uthandaza thandaza uma ngathi ufunza live lifunze uma ngathi khipha kweshungu khipha kodwa sitawela ngoba uNkulunkulu ufunza inhlitiyo wathi usesive sema-Amaleki lesi tinhlitiyo tabo into lekuthiwa liJuda sifuna sive sama sinawuphila kulo mhlaba ngenzaba yama-Amaleki kathi wathi-ke angithumela sithenjwa sami lengisigcobile sendani isithenjwa disappoint ngoba ulapha nje uNkulunkulu kwethembile wena ngathibukela phasi uNkulunkulu kwethembile uthi utawuthuma wena bese thina senda njani sesenda kwenda kwelive lomfundo wanyanga wabona hayi baye kuhle kakhulu lokhu ngiyakuthatha lo hawu kwena sengabulala lenye inkosi angicholele ungayamnika yakhothama phasi wathi hawu noma uyangikhothama ngani uyinkosi awuthi ngimthathe ngihambe naye ngesigodlweni sami atongikhothama kahle onke emalanga warizina ngokwenyama ngoba ufaka sehlule lapho sathana bese senda njani ngabe indodana imvuma ibuye emhlabeni takhenza khona
Ngoba ngisho nasekhathi ebandleni mfundisi sigcina sentatha indoda enyama. Ubona seyinyama. Se-operate inyama ke. Buhlungu lento leyo. Ibuhlungu ngako Jesu singabe imvuthane into akhanze kusekhona emphunjini. Ukholo emhlabeni. Hayi common sense ithangende kwekuthi. Simo sanamhla sisasende kwekuthi. Usho kanjalo eNkulunkulu. Uthi tene evini lakhe. Amen. Anyway. Ngisenza benefaith. Sengwane sengiyangena nje. Ngisenza beniyani bazalwane? Faith. Sengwane sengiyangena nje. Yeah. Wathi lona ngidawubulala onke majuda. Qhubeka ke. Wathi ngenyanga yokuqala yanisani. Ngeminyaka we-12 wokubuswa kwenkosi Ahasuweroshi wendiwa inkatho embi kwaHamani yokuthola ukuthi kungaba nguliphi ilanga nenyanga lekuthi aphumelelise lelisu lakhe. Ngakho wakhethwa ilanga le-13 ku-Adari inyanga ye-12. Ngakho-ke Hamani wabikela inkosi wathi, kukhona sive lesisakadekena lolonke lelive lakho sigcwele tonke tifundza. 127 provinces, yes. Siyahlukanisa emasikweni ethu. Emasiko nemihambo yaso yehlukile. Ayifani nemasiko ato tonke letinye tive. And futhi bayaqinisile. Futhi asiyilaleli imithetho yalelive lakho. Buka nje munye lo mthetho lekangakulaleli usakhotha mehamani. Kodwa sekuthiwa ngoba thina abantu siyathanda ku-exaggerate into. Nalokho yale ngeke ngikuthandazele ngosi mangikhuluma indzaba ngikhulume njalo injalo. Amen. Ngi-exaggerate. Moya waHamani. Moya wabani? Ukhulume kahle nje lo mfu innocent kodwa mina sengithatha inkulumo ngeguculela sengeniba inkulu. Munye lo mthetho lekanga munye futhi nalomuntu. Kodwa sekuthiwa le mithetho ayilandzelwa lethu. Ngimiphi le mithetho? Munye nje wale guqa kuyo. Yes. Ngakho-ke akukafanele ukuthi inkosi isiyekele. Nakukuhle enkosini ayikhiphe simemetelo sasebukhosini sekuthi asibulawe sonke lesive. Nawungakwenda lo mina Hamani ngingafaka isiliva lengamakilogram langaba 340,000 esikhwameni senkosi. Yeah. Imzaba imali. So thenga yona le nkosi. Momenta kwekuthi inkosi na imali. Khuluma ingamshishi nale mali uyithatha la ifina kunje. Even la. Nala mali uyithatha khona la even la le nkosi. Yeah. Uzote hamba kahle lento kwenda funa ngento enjani? Funa ngincenga inkosi ngemali. Ngidenglisha icarrot imali. 340,000. Ngicabanga ukuthi imali kakhulu le. Ngicabanga ukuthi ngama millions in terms of billions ngesikhathi sanamuhla. Ngoba timvo tonakala kangaka ngendzaba yemali. Nkulunkulu asivusele umoya wasomhlobo bazalwane. Wenkosi somhlobo. Impela imali ngabe imvodzana imvu yakukhanza kukhona ngenzaba nje yemali ukholo emhlabeni. Imali iguqule izinto letiningi emaqiniso kasekho emhlabeni ngenzaba yemali. Asisahambe emaqinisweni yini nasesiphandwe imali. Iligoli lethu ukuthi ngibe nemali.
engaka uma ungenda lokule ngicela kusi lesive lesi sibulawe sonke uyigenerate njani le mali akunanzaba lokho uyithole phi le mali ya akunanzaba lokho sheshe silethe le mali ufunakala ini isibosini ngabe indodana yomuntu uma ibuya kwesibili iyakukhanza kukhona ukukholwa emhlabeni umhlaba sowabuswa imali live lemaswati selabuswa imali ekhathe emasondleni kubusa imali emiphakathi kubusa imali emangweni emakhaya kubusa imali kubusa imali mfundisi siyathandaza nesithandaza khona kulinye group ngathi sisihlangane ngemthandazo uyasuka lo make lona uthanza nje kushonelwa na indvozi kube bekazila ngabe bekamnyama kube bekazila ngabe kanjani manje ngoba kakusile siyathandaza le mvodzana yakhe lenye ayisebenze lenye iyasebenza kwathiwa lena lengasebenzi ihlupha le mvodzana yami umhlupha ngani kwangasasa azange sisive sizathu asithandazeni bazalwane wasuka lona lekaphethe lesibheke ePraxi wo asimthandazelene uthi naye athola umsebenzi lele ngizala lengasebenzi ihlupha le mvodzana yami esisebenza awuchasilalele phela sasimile sesiready for ukuthandaza sibambene etanda mfundisi si ready for nguloyo umuntu akatele abike sithandazele ama prayer items wasuka wathi lona lekungiyena phela sikhola akusathi ukuthi ngiyena mholo wethu kulomthandazo that's okay asithandazeni ukuthi kufele mfotsana lomzana Yes. emehlo amagijima ngalesikhulu speed ayakulonini vele ba usho sibe bayithokile before uma sengiyibuka mina lento vele ba hu ikhona ihlitile nje ufela indodzanyana kaphe nyalo sofuna kufelwa ngumbani wathi vele ba wasuka sombonile lona speed lo phethe lomfundisi lesisuphethe wathi ngoba bani emakehla mina akafuni ukuthi sithandaza selesekelana nokuthandaza ngathi hayi count me out ngabe ngithathe amabhayibheli ami ayongena emotweni ngavalelisa ngangaphinzi ngathi inkosi ngiyabonga ngahamba ngikhala ngathi inkosi icishe kwafamini ngithi ngithandaza nebandla kanti ngithandaza nama-satanist inzaba yini imali ngakhala kuNkulunkulu ngathi inkosi ngibukeleleleni isikhathi sami lesingangisichithe kuleya group le usikuthi nje singayithandaza ngoba kufanele sikavumelana akafuni bani sisithandaza hawu akufuni mina noma akufuni uNkulunkulu uyabona abantu balethe inhlitho ezikhundla ngaphandle ekhathe son bangibathakathe ngemthandazo under the pretext esikuyathandaza kanti banetinfo tabo
ngisho imali ngabe ilutsa nayo ngabe ilutsa nayo itabuye emhlabeni takhansi sikhona mfundisi kunemfana ebuhlungu emhlabeni sacanile emabandleni ngekunyelela Yeah, it's true. wangena ngemhlubulo waliduma libandla into lehamba embili imali Yeah, it's true. anginanzaba naloko kufike idona ite nema-millions itoyithela ekhatsi endlini yasemakathe ithi beka neceleni ema-principles lathite lala eBhayibhelini vele thina sivuma sibeke eceleni sifake i-agenda yayo sishumayele i-agenda yayo sikhulume i-agenda yayo sende sikhohlwe ukuthi uNkulunkulu uyakuvuma yini lokho siyekele ukuhlola ngemibhalo ngithi mina ngakhala ngathi inkosi bacishe babulala mina bosolo ungangivedelele ngibalisa uNkulunkulu ukuthi inkosi senginesikhathi lesingakangithandaza nale group kwendiwe yini ungasheshe ungilayele ithi labantu banjani sekufuna kuyobulawa umfana wonene nomfana uyini lengakale kayonile nomfana asengisingamabomvelo uyamhlupha so deserve ukufa yini